Kidong yalam Shillong jaka Shillong pereng kilawan mentara kasungi hapo Shillong Press Club an pensengu kijing hakaba kia kenduk kamtam shika sorkar hakaba yade berkekam tourism hakaba kelasaki bekalong kabaan ki kam jungok kai ki bakitoris kiwan hadin jaka sora uba dak bor sengkram ujinra sekretari jongka Shillong pereng rengkat lembat kidong kit kam Shillong kilapan pau bekani ka kam jungok kai kawan dak kajing ala dadon kijing thut na kawe ka por kaba kamtam kaba mi hakini kisungi na kalyang ka association taxi ki bakamai toris hapo kajela Nyi wan na kalian kinong yalam jom ka dorbar Shillong pereng nanti na jantau ki West Gentia Hills tengah pau ka jisnu apabila pelakor akan ke sini bagi entah ketuk ne ki jindawan ki jindon kam ki bagis isnodon kam ban pensnel akan ke por kamtam sekalian jom ke surga ni kong kinong yelam kamat ke bakung sandi ke bagi kuat ban bu ne tolong ba hagabai dai berkene ke kam tourism nama bila TV ba Shillong pereng ke bahagian doki kedai gawai na kita ki tourist spot hagaba bun gila saki ba kedai tourist spot ke bala hadim jong ka sora kanwan ka dauki Shillong pereng te ke ba priang bun kine ki tourist te alor kine ki jinga ki bami na gawai ke por kumki stakeholder kinong Shillong iba India imjhur nagane ka kam tulis jongi tegala kta sikdei te nagalian jongi kum kinong yalam Shillong habangi yo ya kinong Shillong jongi ba kidap da gajing snobio mensin kidap da gajing ka bakrau lada kene ka kam tulis kanang yai thut na gawai ga por so gawai ga por te ka ba kong san ni ka long ba kumbang ilai iu hakina kiden siro kala don kata ka jinge ka ba mi habdeng katu katne mo kum gine ki association taxi kiba kamai tulis na kaya dalam kliya ni hoy naglen jong dorbar Shillong kanumla ban kundren yeno harabai dai berkene ka jingdawa jong namar ha ka ris cha ba dese nidon laga jong ko hok bandawa hendai ka ba kongsan di golong ba ngidawa na sorka ba kade ban shin kia ya kilo kimat kiba ta kamtam ya ga ko jong kinong Shillong nama lada kun kina ki jingjia kinang mi nagawai ko por kan kata shibun yegi nama radu menta ni seti setai doki Shillong ki bubun nadu Shillong pereng ki doki ki darang kidai ki bru ki ba lastang berimja daga jing kamai tulis te ha kidai ki sini lamat om tang kejing bentut hakalian jong surau nama beliau surau bayar lembaga Shillong dauki benusla tentang dilihat terbagi kot karangan kini di surau kilang di babu jika aku kata-kata ya ditulis bagi poin sekitar juni telada saki surau bat saki lagi kiba penuit bat kiba penmit ya kejia tegalong gaba ketak sisa kata-kata ini nama kinong Shillong hari kedet sedang kibalade kila itu ia kena kam tulis bagade kawai di kam hagabagala ban penduk pendam negala ban air kata relief ya kinong Shillong kamtam ya kita kibala nang nasta ban yo ya kam kejam telada kena ka cile hakine tulis omla ban penkut ya ka ne omla ban penbek ya ka kumta kalau kecik ke bakrau ya kinong Shillong jumi dei na kata dau wi wan kanang hagane gasi namar ba ngimla ban su syong klem da pen pawang ya gasu namar ngidai ki
ki stakeholder kiba pedian kampun ki turis hadin ke sora dinama kata sibun ini lada ke sorkar kamla ban penbaik ya gina gini ni sengatu ba kumbangi lagi lese haka apply tadi consider kata kami di keren bat gini ki all hasil Meghalaya Tourist Association teni kwa ban bersiaran ba jumpi ki press electronic media Apin island bisa sorkar ya kena kedua bahkan semua ban besin dia ban wat ikhlas inti kenang ba kanang buk jingek hadin nama lada ni namla ban sok jadi ni problem kan kita ini tiba inja nak ketukan kabasya ini imwan ban kendren mengenai no imwan ban kersan mengenai no hendrai imwan ba sorkar kada ben sin ya jigit ya gano ke jindawa ka kongsan ne ka baskel don kam unong sosna namagi imlang na ka kam kumbai iba ka kam turis ni ha Meghalaya dalak pau bat kalaya sekman lalagi imla banwenra ya gajinya sungsuk sungsai lalagi imla banwenra ya kata gajinya bayarti keturusin jumi ka namla kan koi sungsuh tinamar kata kadau kebangungsan di kedai kata bang ibu ya surkar nikin tu kum kino yalam sunam bakin senuha ban penbaik ban sintia ya kena gajinya ke bami nadu gajinya jom tiba inja tulis hadu usurat bagadai ban penbaik kenang bagala ban ajin to ya di usul sunam idan pun kisamla sunam di bawah panuan pai nasulam timyo kam jam te kiwan kisnong lengba kene ke tourism kilas dan berinvest penjeng lagi jom dijak tilada kene ke jike kaya mi ke por sepor ibadang yeng lagi jom dijak kumno kila banjeng pa te kita gede iman ibang ibu lengkot agre kilokal bat kine kilong ki kiwan ba te mentahi kampun ditulis gede ibana ba te lokal sel bawan dayui te ula benlek suwai bat ndai babun hidai ki bana ba te kina ki bana ba hi hidai ki turis ki bawan ra bhai ya jimen toy ya no susna jami nadu ki badan ki homestay hadu ki ba kingling hadu ki ba le ki activities bat baro hadu ki ba syam tukan te lara kalau ngata kadur lara kaya itu sih itu long kesim juga ini mansanya agak keturusan ini apa itu mentah nama keren-keren lu kadang langsung bah la ban penkiu sekman ki kendeu kinam la on sesbo te kumtangi haba nya be sekeka tilang ba kan nekam ni kermen ba kejelan yang ni kenkiu kinong susnau jung ni kenkiu de pedeu ba usulak de kawai kinegi jingmi kinegi jingye kiba ka sorkar kamla bansin hakata kalungki gaba la ban trikam hagaba bian long kanang kunmi sisu jingye te usulok de wei bat kinegi jingye ki ilamat ki por ko be kan